Nayo indaba la umngani wami la usethole ukuthi wathi ngiqale eqaleni unkosikazi wayo uyasebenza nje efemini thizeni enkulu uyaklina kuhamba iminyaka indoda ihlele ekhaya umsebenzi ingasawutholi emva kowonakalelwa umsebenzi yayisebenza kiyo wagcina unkosikazi wathi hayi sengixoxile nomphathi umphathi uthe wokufike nizobonana hayi nginebala kwabanjalo yafika insizwa yakhuluma nomphathi yaqashwa yasebenza sekuphela iminyaka eminingi manje ingwenye sitholile ukuthi kanti iziqashwa nje lomphathi lona vele umkhuba wakhe wathi unkosikazi mayethu uyacela wathi umphathi hayi ukuze kuzohamba kahle izinto zakho phela kufanele ukuthi sishiyelane ngesicephu kuyofanele ukuthi ungivakashele nebala kwabanjalo ke wamvakashela noma bashiyelana ngesicephu lapha bashiyelana khona yaqashwa le ndoda ithi sikutholile lokho kwaqinisekisa ukuthi ngempela kwabanjalo manje kumbuzo enawo ke kimi ukuthi ngimenze njani lo nkosikazi ngimbuze noma ngimiyeke ngimchithe noma ngenze njani ngoba manje into akayenza engathi wayenzela mina kodwa manje egcineni lento le imbi elami igama ke libuka amacala onke ngoba angijwayele ukuthi ngibuke ngendlela abantu ababuka ngayo ingakho nje ngikwazi ukuthi mhlambe ngikwazi ukwenza umehluko empilweni zabantu ngithe mina kulomfo mingaki iminyaka wawusihlela ungasebenzi wathi iminyaka ibisingaphezulu kweyishumi isimo sasinjani ayisasinzima kakhulu ngoba nemali yakhe yokuklina phela usebenzela nje inkontrakt eklina leyo firm akuyona imali etheni kodwa ke iyona mali ebisidliwa lokho kubeka ngokusobala ukuthi indlala ibisiqine kakhulu ekhaya ngithi manje uqashwa kwakho kwenze njani uthi hayi kwasebenza ngithi angazi mfowethu kodwa kube ngiyimi kodwa kube yimi nje mangabe isibindi sivume kahle sabakhona bengeke ngimbuze ngoba iminyaka uyasho na ukuthi simningi bengeke ngize ngimbuze ngoba ukumbuza kwakho kusho ukuthi ngoba nobufakazi cishe abusekho noma ngabe kuthiwa ke kumi kanjani kodwa ekubuzeni kwakho kungenzeka ukuthi unkosikazi mhlambe sekufanele ukuthi axoshwe noma wena sekufanele ukuthi unkosikazi umlahle noma mhlambe ugcina umsebenzi ononakalela nonke asazi ukuthi kuyophelela kanjani kodwa okunye ke mawubona inhliziyo ukuthi yavuma ungakuzama kodwa okumlahla unkosikazi cha ungabusamlahle isikhathi sesiside kanti futhi ngobusho ukuthi nesimo sasinzima sisho ukuthi kulungile lokho kodwa amadoda ayizigebengu ayakusebenzisa lokho ecindezeleni abantu besifazana abahluphekile ngenxa yendlala ke mhlambe nabo begcine bengabanga nayo indlela mangabe ikhona indlela ukuthi ubheke isimo ukuthi lo mphathi ngaba khona indlela akazojeza ngayo khona into engabambelela kiyo akajeze kodwa ngale kwalokho unkosikazi ungamchithi mhlambe futhi nokuvusa leyo ndaba kungenza ukuthi ekhaya begcine sebembuka ngenye indlela nasemsebenzini bembuka ngenye indlela asazi kodwa ke okumphathi mawukuthi inkampani akuyona yakhe kunjani lokho ningakubona ukuthi nikumisa kanjani mhlambe ngoba phela abaphathi vele bakhona abagangayo mhlambe umphathi ningayilungisa indaba yakho ukuthi efakwa amacala kodwa unkosikazi wakho hayi ungabe usambuza mfowethu ungabe usenza izinto eziningi ungabe usamchitha noma ungambuza kodwa ungamchithi ngoba kunzima ukubutha ubisi oselichithekile noma kunzima uqala phansi indlu kade usuke wayimisa kanti futhi kuyacaca asikukhuthazi kubi akufuneki kuyihlazo kodwa kuyacaca ukuthi umphathi wathatha wasebenzisa ubuthakathaka bakhe bokuthi kulanjiwe ekhaya wamcindezela ngobugebengu bakhe umphathi singayibona indaba yakhe siyenze njani kodwa hlala phansi nomkakho ngabe yami ngisho njalo mina ngumnikeni ngwakamabaso ngiyabonga.